Sabilang sore, tiang nega di rurung Purwosari, nyai tang gitar ngetus hati sane sepi. Adi liwat nginjek motor gas ne tipis, kenyem ne manis nanging tusing lakar kerasa. Tiang tua anak biasa, sane nyawang uli tongo seraga. Cek story Instagram, adi nu melali, ditu kenjel, ditu happy sareng anak lianan, kena sakit nanging tiang sing dadi marebat. Tiang tua fans sane nge-like sabilang postingan, nanging adi tu sing taen tau rasa niki. Dot pesannya Pak Adi sampun neda, nanging jari-jari nekaku di layar kaca. Tresna niki kadi lagu sane tu sing nen pupu. Oh, cinta bertepuk sebelah tangan, sutua bisa ngabagendingan. Dika nene adi tu sing ada tongos tiang, tu ada di penonton di tengah drama nadine. Purwosari dadi saksi, tiang kalah ringas marah, sadis rasane nanging tiang tetap nyaga. Gitar niki dadi pelipur lara, sabilang nada dadi curahan rasa. Ya dia nadi tu sing ngelahan, tiang nu dini nyaga tresna sane tu sing taeneke. Oh, cinta bertepuk sebelah tangan, dek sutua bisa ngabagendingan. Dika nene adi tu sing ada tongos tiang, tu ada di penonton di tengah drama nadine. Purwosari dadi saksi, tiang kalah ringas marah, sadis rasane nanging tiang tetap nyaga. Layar HP mati, gitar ne masuk kang katas ne. Purwosari praidat nanging tresna tetep Suara petikan gitar melokan tila.